reka tubanza duseke gatoya. Mbese imico n'imigenzo byaba intandaro yo kuducamwa amacakubiri? Koko byaba intandaro yo kuducamwa amacakubiri? Reka ntago byaba intandaro, ahubwo ubudasa bwacu bwaba intandaro yo kudusabanisha no kudufatanya kugira ngo tubeho twese turi umwe. Reka dukurikire umukino. Mani, namna gani tunawazaka hiyo Barundi, namna gani tunawazaka juu ya Banyarwanda. Tukeleze Bakongomani muko. Ale musobeke. Ale tunaenda Machakas. Moja, mbili, tatu, nne, bloke, tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Ama wanauliza huyu ni nani? Ni mara moja ale banaanza kupigana. Kijana sasa ndio anaanza kauliza Bakishaona ngora. Niko na namna hapo. Mtu anaweza kwanza kule. Barundi. Mtu anaweza kwanza namna gani? Mtu anaweza kari ya Banyarwanda. Na ukundu walitwara Banyarwanda. Ukieleza namna gani sasa Wakongomani wanasema kama wanapatia kama mgani? Mukale la retwende wana. Mugari napakia hivi. Nani mshangaji? Hivi watangaza. Mimi narudilia tena mwele kitabu ya sheria barabara. Inasema mu article 7 kama unaijua. Na mama banaijua ile article ni ya mpya. Ati yote ni shasha. Ni infraction. Hii kipengele ya 3 ya sheria barabara ya mpya. Iko wazi. Inasema hivi mama. Kupanda mu taxi. Kupanda mu camion. Kama ufanye kusaske. Utofauti wa watu ndio sababu ya kututenganisha. Nauliza, 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 nauliza. Ndababaza, 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 ndababaza. Ona jinsi watu wanayo baguana, najiuliza wakusema weye uko mrefu, mwingine mfupi, munene mbamba, wa kabila ingine, wa nje na wa ndani. Kwa nini kabila yako sio yangu? Kwa nini tuishi pamoja, tuwe umoja, tuishi upendo? Nauliza,
nauliza, nauliza,